Koje društveno uređenje u Hrvatskoj vlada? Dakle, parlamentarna... Kriza. Manjina. Koje društveno uređenje vlada? Parlamentarna... Organizacija. Koje društveno uređenje vlada u Hrvatskoj? Parlamentarna nestašica. Neimaština parlamentarna. Šta je vam? Pa neimaština. Parlamentarna demokracija. Demokracija. Što je demokracija? To je kad... Radi što hoće. Ko je na vrhu Hrvatske? U hranidbenom lancu. Ko je prvi čovjek Hrvatske? Ko je na vrhu gore? Pa onaj koji se popne na vrh. Šef države. Šef države. Direktor. Direktor države. O čem pričaš ti? Što Hrvatska ima kao parlamentarna demokracija? Ima... More. More, dalje. Pa ja ću te pobit, more, rešt. Ima vreš. Tišina. Predsjednik države je ujedno I zapovjednik. I on igra, kako se zove, on se to... Predsjednik države je ujedno Oženjen. Oženjen. Pa mislim... Što je predsjednik države ujedno, čovječ? Pa on je ujedno. I direktor države, isto. Predsjednik države je ujedno koju još dužnost obnaša. Ujedno je A predsjednik države je ujedno i Stipe Mesić. Predsjednik države je ujedno. Predsjednik države je ujedno I zapovjednik vojske. Tako je. Ujedno je zapovjednik vojske. Da. Onda imamo predsjednika vlade. Da. Što on radi? On skuplja vura. On vlada. Predsjednik vlade što radi? Pa vlada. On kontrolira jel Ko imenuje predsjednika vlade? Ko govori? Roditelji njegovi. Sam on sebe veli. Koji roditelji, jesi ti lud? Pa mislim... Ako je parlamentarna demokracija, što je svake 4 godine u Hrvatskoj? Što se događa svake 4 godine u Hrvatskoj? Strava. Događa se... Što se događa? Šta se događa, profesore? Bože, užas je da. Jel da? Što se događa? Turistička sezona. Svake 4 godine su? Svaki 4 su. Svaki 4. Kako se zove ove... Sada ćete, gospodo moja, za domaći rad ispisati potpuno piramidu Hrvatske. Da vidimo kako se vlast dijeli na... Vlast se dijeli na... Na vlast. Vlast se dijeli na one koji vladaju i one koji ne vladaju. Na bogate i siromašne. Koja je ovo zemlja? Koja je ovo zemlja? Cipar. Cipar ti bio posljednje počivalište. I zato ima Giorgio Napolitano pravo. Dakle, Giorgio Napolitano je ko? Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano. Modni dizajner. Stilist ti bio muž. Šefe, ja znam. Giorgio Napolitano je čovjek koji pravi napolitanke u Italiji. One za jesti, one. Pizza. Nije šefe, on je bio desni half u Juventusu. Ko je Giorgio Napolitano? Giorgio Napolitano, kao što i samo ime govori, je porijeklom iz Srbije. Đorđe. Daj, sjedi dole. A šta nije? Đorđe Napolitano. Mir, Giorgio Napolitano. Ko je Giuliano Amato? Giuliano. Pjevač iz Splita. Da. Zbilja. Znači, Giuliano Amato je pjevač iz Splita. Da, Giuliano, Đuka. To je od Đuke, dobre reke, to je od Đuke stric. Kako možete razumjeti povijest kad nemate pojma tko je tko? Hoću da se informirate. Uzeti slobodnu jutarnju i informirati se. Čuli? Amato ili Amater? Amato. To je stric od Giuliano, neko. Taj Giorgio Napolitano je pozdravio, pazite koji je to tip čovjeka, pozdravio je ulazak Rusa u Mađarsku. Da su Rusi intervenirali u Mađarskoj. Zašto su Rusi intervenirali u Mađarskoj? Zato što je jedna Ruskinja pobjegla u Mađarsku, pa se oni tražili, pa su došli u Mađarsku da je nađu. Mađari dali otpor, sakrili, onda oni otimali Mađarice. Joj, znanja, majko moja. Što je Il Piccolo? Il Piccolo. Da, koje orijentacije Il Piccolo? Velika Gorica. Ko je Velika Gorica? Ovo je Bicula. Bicula? Tonino Il Piccolo, ti zbilja. Znači smijem se, a polako mi hipofiza bubri. Dobro kaže. Šta je s tvojim poslom? Jel ti stigneš se informirati, ti? Konjino Prigorska. Čera, pogledajte. Daj, nema mi tu, to je onako sve za kredit sad rata ide. Nije, dobro, čera su... Govori! Denes, niš, sve pravzi. Denes sam treba imeti... Ti se ne stigneš informirati tako da znaš ko je Gianfranco Prodi. Šte?
Dobro, zašto se ne informiraš? Zašto ne Nemam čitaš? vremena, od jutra sam štale. Di si Ide od sam- jutra? Štale. Znate koja je štala? Znam. Jutro sam se zbudio ravno jer sad danas treba imati bika na ražnju. I kak vola zapravo. I onda sam svega bika doma, svega bepija bika, sam danas zatuči da ga bom večeras speke na ražnju, da mi je zabavu. I sad je taj bik I jutre ili sam- vol bitniji od tvojeg, znaš, ono, uvida u situaciju. Hrvatska kako, ne- stenje pod... Šta kaže Sanader? Ajde, šta kaže Sanader? Završite Sanaderovu rečenicu, ne gledaj ovamo. Koji bi li? Unija će propasti ako... Šta Sanader kaže? Završi Sanaderovu rečenicu. Ako mi uđemo u Uniju. To je rekao. Tako ti ušla, znaš, ono, peta lička. Će on nebo proda ura, Završi, sebe mir, propali. tišina kad ja govorim. Završi Sanaderovu rečenicu. Unija će propasti ako... Ako ne dobije kredit. Ja ne mogu, evo vidite kako pratite šta premijer govori, čoveče. Unija će propast ako nema... Ako nema Druge. blaga Vode. bika, Ako nema druge. ako nema svinjetina, ako nema vode, kaj čekaj. Ja ne mogu vjerovati, mislim, Sanader govori, vi ne slušate. A ja ne znam, Unija će propasti ako... a kome on to govori? Kome? Svima, urbi je torbi. I vama. I meni Namo, govori. mene nije ništa Ajde. nekaj denis. Ja ga sreo, zdravo, kako se ništa... Šta su osimski sporazumi? Što se regulira u osimskim To su sporazumima? kad su ose, znate koji su ose? Dobro, šta te je ose- Pariški sporazum? To je šnicel onak imate bečki i pariški imate, ne? Evo naroda hrvatskoga. Jer je pariški, znate? Evo naroda hrvatskoga koji spreman za Europsku uniju, ulazi u Europsku uniju, ne zna ništa. Pariški Uopće ne male znaš. citrone gore. Uopće ne, koliko ima Talijana u Italiji? Koliko ima stanovnika Italija? Jel u Nisam cijeloj- broja, to je... Koliko ima cijela Jel u Italija? cijeloj Italiji ili... Sve- Jer ovo je slučaj, pazi, ovo je slučaj, problem zagrebački, slovenski i cijele Cijela Italije. Italija, ja znam te, ali ne znam koliko ih ima, nisam ih točno zbrojio. Nema ih uvijek isto, nema isto. Neki put ima ovoliko, neki put onoliko. Jer Krasno, bravo. Kako Talijani vrlo često bježe radi onoga što rade, a bježe u Ameriku. Hrvatske topovnjače, kako se zovu? Imamo dve. Raketna topovnjača, prva je... Prva, kralj Krešimir. Ko? Kralj Krešimir. A druga? Kralj Tito. Kralj Tito. mislim, Joj, ne. Šefe, molim vas, Krešimir imaš je- lisice, jel imaš lisice da mi Ne, staviš na ruke? Zvonimir. Prvi je kralj, Krešimir. ali kako se zvao? Kralj, Tomislav. Ne, ima dva imena. Krešimir. Kralj Krešimir. I? Zvonimir. Čekaj, prvi je kralj Petar Krešimir. Koji po redu? Treći. Četvrti. Jer za jedan sam falio. Da, i drugi je Kralj Zvonimir. Dmitar. Dimitri. Dmitar. Nije to Dimitri. nije Hrvat. Dimitri Zvonimir. Dmitri Zvonimir, sjedi dole. Šta je magnetska rezonanca? Ajde da te malo pretresem. Magnetska Ajde. rezonanca. Kako? Sad ćemo vidjeti. Čija majka crnu vunu prede, ti ćeš meni ovdje pred ovolikim svijetom glumi doktora. Ej. Ma ne glume, profesor, Pa ja čovječe, sam svi doktor. doktori u ovoj zemlji. Doktor Ivo Sanader, doktor Stipe Mesić, doktor Čobank, doktor, ko da bolesnici žive. Samo doktori su nam na čelu. Falo da ja Ovo je budem isto narod doktor. bolestan. Ovo je narod, pacijenti su svi, zato imamo doktore. Zato vas- Da, A tišina. zato sam ja doktor. Ti si doktor, Da. čega? Magnetska rezonanca, čem služi? Da, a rezoniranje fatalne organi koji, bi rekao, Nije fatalni, nego vitalni. vitalni. Ti ja dam fatalni, sad huljetinu fatalnu ovdje. Vitalni organi magnezijum. To je magnetska rezonanca. Da. Magnezijum. Da. Šta je papa test? Papa test, to je kad je baba dođi na test, kao donesi nešto, onda kao hoće test. Ja ni to ne Kad branim. papa dođe, on... Papa Da, kao, dođe. ne, baba. Koja baba? A baba, aha, baba, aha. Baba. Baba dođe i... I onda hoće test, ja ni napravim ovaj. Da, Eko test. Eko test. Eko test, da. Šta, vidiš kakav je ispuh? Ma da, mora biti ekološki. Imamo ovdje jednog Hrvata i to HDZ-ovac, ti si HDZ-ovac. tako? Da, to ja sam... Evo čovjek, mislim, ja jedan sam- HDZ-a HDZ-a. HDZ, da. Baraka Ja je sam- bio sve, Barakaš. Ti, Ja sam bio ja i bio ovaj... opet ti. Ne, bio sam ja Ti, i... Kako se on zove? Milas. Nije Milas. Ne, Milas onda nije u Slaniju Da. bio. Čekaj, među prvima je bio on. Ne, Ti, Đuro Perica. Ne, Berica još, on kasnije Da, uključio. pa ko je prvi? On nisi ti valjda prvi. Ja, Sanjuga, Ko je Sanjo ga, Sanjo ne možete biti. Ko je u Baraci bio s tobom kad ste HDZ osnivali? Ko je bio? ma ne, ja to ne... Još su rekli da je crna strana Ali ja to ne HDZ-a. smijem. Jer znate Ne što je, smijem šefe, ja reći. znam. Ne smijem Ne, to je reći. tajna. Ja znam, bile on i Joža Manolić. Tako je, ti, Manolić i Franjo Tuđman. Vas trojica, pazi,
A pazi, A profesor, ne morate na Ne javno smijete reći. reći. dobro, neću javno, ajde. To On je je bio tajna. u Skrivečki. Da. Njega nisu vidjeli, jel? Pa ne, on je kao bio crna strana HDZ-a. Da. U Mostaru u knjižnici bube, listojedi, dakle koji se hrane knjigama, papaju knjige, isključivo knjige na ćirilici jedu. I sad ljudi moraju izbaciti knjige na ćirilici da ne bi ove ostale knjige. Da je to moguće, mislim, tišina, diži ruku. Znam ja zašto. Reci zašto. Zato što ovi koji čitaju ćirilicu svi mirišu po janjetini i onda bubama je fino. Sram te, može biti. Ozbiljno. Miris janjetini. Znaš, zašto mi buba? Moram ja neke Čekaj, zašto mi recimo ja napišem Željko? Da. Kako ide K? Isto. Isto. K-O. I ovo Željko, ili dvije točke gore. To je Njemačke. Aha, A tu je Željko ti je Ž pozadini jedna crta. i Željko. I zašto je ovo finije od ovog? Ne, nije Možda liči na, a da, još ide ovo, možda liči na Ražnjić ili nešto. Veći. ovi koji čitaju Zašto mi sad, recimo, napišeš na papir ovo i onda buba pojede ovo, neće ovo jest. Zašto se latinica ne jede? Zato što su bube ustaše. Bube su ustaše. Bube. Bube. Pa jedu ćirilicu. Što ne jedu latinicu? Neće. Jesu ustaše. Jel ono mali mrav, Ma. naš mali mrav ima ticala i tu mala kapa sa ovu gore. Da. Jel to hoćeš reći? To. Ma ajde, ne glupa je, bube ustaše. Znate zakon? Ustaša ti u gaćama. Dresirani su buba, dresirani. Dresirane bube, možda bube rade za udbaš. pazi, ima knjiga Ivo Andrić, brate, na ćirilici fenomenalne knjige. I pola Ive Andrića poždrale je neke bube. Znamo li koje su to bube? Mora biti zato jer bube ne znaju čitati ćirilicu. A da, može biti, možda da. Razumete? Buba je vanjski neprijatelj. To je fenomen. Ne, buba je nutarnji, ona nutra ide. Mir. Dakle, to je malo čudno, Meni nije to čudno. Ko je bio Viktor Lenac, ko zna? Narodni heroj. Tako je, što je radio? Bombaš. Poginuo On je bombardirao jednu cijelu... Budale. Ti lud. Viktor Lenac bombardirao. Ti bombardirali te... On je bio kapetan nekoliko bojnih brodova. Ko? Taj. Ma daj sjedi dole. Viktor Lenac, reci. On je bio komandant u Kapelskim kresovima, on je digli, znate onaj eksploziv kada... Onaj prsan, kokoši prsan. Nije, on je Viktor Lenac bio. Viktor Lenac ti bio... Sedino bijaš jedan. Reci, sad slušajte, reci ko je bio Viktor Lenac. Drug Viktor Lenac. Tako, što? Hrabro poginuo bježeći niz Učku dolje. Ja ne mogu. Ja slušam ih. On je pilot bio. Pilot? Da. Ko je bio pilot? On je bio... Ronioc je bio. Ronio je dolje zaglavio negdje. Ne vjerujem se Ronioc, nego roditelj. Ne mogu ga naći. Možda je bio... Mora da je bio povezan sa vodom. Viktor Lenac. Dobro, nije bitno. Osim toga, brodogradilište se zove Viktor Lenac. U kojem gradu je Viktor Lenac brodogradilište? U Moskvi. Viktor? Nije u Moskvi. Gdje je Jesam Viktor dobio. Lenac? Nisi dobio Sarajevu. si. Ne. Nije u Sarajevu brodogradilište. Otkud Bosancima brodogradilište? Oni imaju neobi gotovo. Ja znam, profesor. Jel u Hrvatskoj? Je. I onda na more. Da, gdje, u kojem gradu? U Split. Split. Ne, Našice ti ne, u- Split. Nije u Splitu, u Rijeci. U Rijeci. U Rijeci. Ne, a u Rijeci treći ovaj. 3. maj u Rijeci. Viktor Lenac u Rijeci i... Prije bio u Splitu. Tišina. Ko? Preselio. Viktor. Viktor Lenac bio u Splitu. A zbog žene je ocelio u Rijeku. Tamo se oženili punice. Tišina. Kakvo dobacio? Nismo u autobusu. Da? To je CO2? Amonijak. Nije. CO2. To je, mislim... Što je to? Ovo je... CO2. Dakle, umjesto da ode u zrak iz pivare, CO2 je otišao u kanalizaciju. Čovjek je udahnuo i evo dan danas mu nije dobro. Raketa. Treba ići u zrak. CO2. Šta je CO2? To skrapnice. Garant. Tekućina za ispiranje cijevi. Što je CO2? Otrov. Dakle, C i ima 2 atoma kisika. Što je to? To je centralni oblasni komitet. Nije. Niste dobro izgovorili. To se izgovara sa C. O, 2. Ne, nije. C,O2. To je otrovni plin. A, pa to sam mislio. Otrovni plin. Ugljični. Ugljični plin. Ugljični, hidrat. Ugljični hidrat. Hidrat. Da. Ugljični. Hidrant. Ugljični. Hidrant. Sastav imuje ugljični. Kako se zove taj plin? Ugljični. 2. Ugljični plin. Plin. Ugljični.
Ugljični tudum. Evo ti ga, na. Ulični tudum ti bio ugljični. Ti se ne obazuješ šta on govori. I okreni se Pa napred. koji tudum, šta lupa on? A ti kao ne lupaš. On je sve ti od lupaš tuduma. kao si bubnjar. Tebi non stop. od tuduma. Tišina. Dakle, a glede žena, još je poraznija situacija, tek svaki 10. Hrvat misli da je ženi mjesto u kući. Zašto? to Samo ja. 10% Hrvata misli da je ženi mjesto u kući. To ja mislim isto, ja sam svaki 10. u Da, ti kući. si 10. 2 osnovne varečut, kuhaj tamo. Mir, Nemoj da izlaziš. 90% Hrvata misli da ženi nije mjesto u kući. Nego u dvorištu. Zašto u dvorištu? Pa zato što je 10% u kući. Joj, zlato moje milo. Tema. Kraljevina SVHS kako je završila? Kako se raspala 2 godine? Tišina sad, ajmo malo povijest. 2-2 je bilo. Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca i ostalih. Kako se raspala, zašto? Ja sumnjam ko uopće Beatlesi? da bila kraljevina zajednička. Ko Beatlesi Mislim, su ja rekli? ne vjerujem u ovaj. Kad se raspala? Na 1000 komada. 1900. 1900, da. Na Koje 1900 godine? komada. I 1900... 8. nije, kažu 8. Hej, ti, 17. ćelavi drogirani konjino. 1800... Da, 1900. 1900, garant. 1900. Dobro, dalje. To je 1900. Dobro, dalje. A ne... 8. Ne šapći tamo. 1800... 900. 908. To je rat je bio. Daj, došli je drvari. Joj, koje godine pucalo na Zimski dvorac? Gdje je Zimski dvorac? Zimski dvorac na Velebit. Tamo gdje ima Tamo zime, u Lika... Gdje je Zimski dvorac? U kojoj zemlji bio? Zimska, tu tamo na Plitvicama gore. tamo gdje ima Kada zime. je hladno. Romanovi, ko su bili Romanovi? Romanovi? Da, Alan Ford, To je od Bolkovići. nije. Alan Ford, Tex Willer. Šta pričaš? Sjedi dole, molim te. Policajac u Zagrebu zadužio novi pištolj, policajac. Da. I slučajno opalio i pogodio ženu koja je čekala u redu. Šta je pouka od toga? Da loše gađa. Ne. U nogu je... Ne, kriva je žena. Pičko! Dakle, što je To je tamo naravno radila žena. čekala u redu za Da bi dokumente? čekala, kad sam igrao pištoljem. Tišina. Policajac Policajac je je... kući. Jesi našao to? Jedva jedvice. On po mlazu zna gdje je to, ide po mlazu prema nazad. Prati ga. Prati ga, da. Znate kad- Reci, Kad šprija, gotovo je. što je naravno učenije? Dakle, koja je poanta? Policajac je zadužio novi pištolj, pazi, vjerovatno nekakav samokres, i gleda on, i bum, i joj, gospođa u nogu. Šta nam je poanta? Poanta je da nikad ne treba novi pištolj prije odnijet kući nego što ga isprobaš. Pa on ga je isprobao u ovo. Da, ali slučajno. A misliš da je namjerno Pa, isprobao? mislim, nažalost, moraš prvo ići na gađanje, pa Te onda... je znak da nik dar našemu hrvatskom policajcu dati novu pištolu. Dajmo staru i staro bo zna kako treba delati. Ma nije to. Profesor, poanta da nikad ne treba izvaditi dokumente iz Petrinjske. Koga? Gdje ćeš svoje dokumente iz usta? Ma ne, nego promijeni tamo, da ne... Daj. Poanta je, nemoj nikad biti ispred policajca kad se igra novim pištoljem. Ma poanta je, profesore, ne treba imati ženu. Lezi. Ne treba ženu uopće imati. Šta će ti žena? Ne treba je stati pod dokument. Glupost. Mogu ja reći? Reci. Kako ste rekli? Bantu. Da. Pa dakle, poanta je da ako se želiš riješiti žene, pošalješ je po dokumente. U policiju. Pa fino, dobro, ajde sjedi. eto. Kažemo, sad digni se kad si već počeo trkeljat. Zašto se kaže platonska ljubav? Kakva je to platonska ocjenu, ljubav? Mir, za ocjenu, da. To je ljubav koja se ne dešava na zemlji, nego dešava u ovaj svemir, se zove taj otok gore na svemir se zove Platon. Platon, Da. planeta se zove Planeta. Platon. Platon, da. vodi ljubav. Joj, Da, sjedi a dole da te zato ne na zadavi. osnovu Platon toga- ti je bio, znaš, platonska ljubav. Pluton. Platonska Platon. ljubav je ona ljubav koja je i ona ljubav koja... Dakle, platonska ljubav je i ona ljubav... Koja se, Mir, koja se konzumira na plati. Tako zvana plata za jednu osobu, sjedi dole. plata za dvije. nemate pojma. Vi samo znate ono animalno. Ja znam samo za ljubav. Koja zna kako Ruse, nase i podas. Ima ova i ona, ja ne znam. Ajde, sjedi dole. Dakle, evo što se događa. Austrijski tisak. Dakle, prenosimo iz austrijskog tiska, a to je država... koja je država između Austrije i Hrvatske? Ima država. Ima. Italija. Nije Italija. Nije. Između Austrije i Hrvatske koja je država? Članica Europske unije i NATO pakta.
I ta država članica NATO pakta. Da, između Austrije i Hrvatske ima država. Kako se ta država zove? Maroko, Maroka, daj, molim te. San Marino, ne. San Marino. San Marino ili... Ja mislim da nema ni šefe, ima Hrvatska je malo carstva v Austriji. Nije. Slovenija. Kakve su to nevladine udruge? Ko zna? Pa to je ove koje Šeks ne podržava. Ma ne, joj, daj. Nevladina udruga je i ona udruga. Koja se ne vlada sama sa sobom. Nevladina. Ti tu mene ovdje... Ne. Nevladina udruga. To je i ona udruga. Koja se ne može savladati sama sa sobom. Savladit ću te, ja paš vidjeti sam. Nevladina udruga je i ona udruga koja nije trajno sposobna da vlada, pa je ona pored vlade nevladina. Može biti, sjedi, nisam siguran, reci. Ne, nevladine udruge su Dragine udruge. Znači, čim nisu vladine, Šta sam ja znači da rekao? su... Ajde, nevladine udruge su one udruge koje se... I one udruge. I one udruge koje nisu vladine. Koji su čovječji vrhovi ljudske vrste? Ko su to? To je recimo Mozart, tako? Knego ti bio... Mislim, rekli ste vrhovi. Dakle, Mozart, Bach, braća Lumière. Bajić, je. Ne, braća Bajić. Bush. To su ljudski, ko je rekao Bush. Gledaj kako se obranio. To su vrhovi ljudskog razvoja. Takvi ljudi. Dakle, Mozart, Bach. Da Silva. Prestani, jesam rekao bez dobacivanja? Dobro. Da Silva. Ne pa... Dinamo. Pobjedio Hajduka. Govorimo o umjetnosti. Jak problem. Govorimo o umjetnosti. Tišina. Stavite druga Tita. Šta je on to postigao? Postigo je. Šta je postigao? Pa odavno jajce, smo imali tamo sve to što smo imali. Govorimo o ljudskoj vrsti kao takvoj, kakav Tito te napo. Pa on je Te vrsta. Tito napo. Dakle, pa i on je ljudska vrsta, priznajem. Ali vrhovi koje pamtimo stoljećima. Zelengore recimo. Mozart, Bach. Onda, David Morales. koji su još optimumi u ljudskom razvoju? Koji su vrhovi? Ma mora biti Tito, mora. Dobro, ajde Tito, ajde Tito. Mora, šta? Ajde Tito, ajde. Da. Šeks. Nije ovaj. Ovaj A koji... stranci su, to uopće nisu naši ljudi. Nema naših. To su sve stranci. Nikola Tesla, NT. Eto, on ti je. dobro je. NT. Ali u umjetnosti ljudi postižu najviše. Marko Polo. Tišina, bez dobacivanja. Marko Polo. U umjetnosti, to je ljudski duh, dostiže nevjerovatne visine. I sad pogledajte, ti vrhovi ljudski, otkrijte vrhove ljudske, velika misa u C-molu ili Rat i mir, Dostojevski, čem služe ti vrhovi u prirodi? Čem služi Mozart u prirodi? Da bi bilo ljepše. Ne, čem služi Mozart u prirodi? Ničemu, jel tako? da igra Zašto bi? Tišina! Nemojte Mila prva, šta smo se dogovorili? Ne služe ničem. Čem služi velika misa u C-molu? Kako Korana, Neretva i Leopard zna da je velika misa u C-molu dobra stava? Dobro, oni ne znaju. Pa onda ne pričam Ma gluposti. čuju profesore, Dakle- čuju oni. Lav ima jako male uši, ali... Dakle, ne govorim o use, nase i podase. Dakle, ti oždereš se fino, ko tapir, ili popiješ bačvu vina. Znaš, to rade i životinje. Ali vrhovi ljudske kreativnosti ne služe ničemu u prirodi. Zašto bi priroda razvijala jedno biće do te mjere da postane, da nema svrhu u prirodi? To priroda ne bi radila bez veze. Znači, vjerovatno je da je neki bio utjecaj sa strane. Neko nas je potaknuo, neko nas je podboo malo da se razvijemo ovo što jesmo. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je ljubav. Čem to služi? Ničemu. Samo te opterećuje. Čemu ljubav? Ako je samo razum, R48. Dakle, samo razum. Ti voliš svoje dijete, voliš žensko, ili tako? Voliš tog malo kaj se beči. Je. Slobodno reci. Ja ga rad imam tak kada Da je... voliš ga. Zašto ljubav? Čem služi ljubav? Bez veze je viška. Ja uopće ne znam za Ako ga su rad mi, imam. tako je, ako su mi razumna bića, ja razumom znam kad mali treba jest, kad ga treba premotat. Razumski znam ovo, razumski, dakle ja sam totalno razumski razvijen, da znam odgojiti dijete čak bolje, jer ljubav te nekad koči da uočiš nekakve greške, nekad te koči u razvoju ljubav. Dakle, i ljubav nije s ovog svijeta, jer nema potrebe. Čemu to? Ničemu. A sada, jeste shvatili to? Da li imate koji dokaz? Vi, ali opipljivi, nemojte mi davati neke slike što ste onako u dispoziciji napravili. Dokaz o životu poslije života.
Ja imam šefe, ja sam jedno večer sam išel, mi sam duge vani s prijatelji, ne? Dobro. Idem po cesti, ovako je tu jedna velika mlaka zdenec, ne? I vidim 5 babi s bilim haljami pereju veš, u 2 ure jutri. I ja velim, pogledaj ti, Coprnica kako pereju veš. Samo malo, Veli ona mene... Samo malo dok te nisam zadavio golim rukama, pa ćeš mi onda reći jel ima nešto poslije. Ne, Ja govorim o krasni, ja te potičem taj mozak na razmišljanje o onostranom. Ti 5 baba pere veš, pa kakve to veze ima? Sad čekaj, Dobro, ajde, nije završio. Nije sam završio, čekaj. Ajde. Ja velim same, kako moneta 2 ure jutre viješ proti Coprnice. Blaž, da li boš ti svega, znaš, kad boš došli doma. Ja sam došli doma. A šta išto su prigorske govorile? Da, slično kako ja. Da. Ja sam došli doma, ja sam se raspravio, legao sam u postelju, kad nakon 1,5 z menu je tak počeli itati po postelju da nisam mogao dosat. Ja sam skakao, gore, dele, sim, tam. Mene švicale, temperaturu sam dobio do 6:30 jutri. To je zato što si loše vino pio. Ne, neka sam prigovorio njim. Šta to dokazuje? Čekaj, šta to dokazuje? One nisu bile žive babe, čovječe. Kako ti znaš da Ja znam da je ova Jalža mrla prije 6 let. Jel to dokaz? Sram te bilo. Reci. Mogu sam si misliti da će iz Prigorja ovakav dokaz doći. Totalna glupost. Pa bez veze. Bez veze, ali ja imam bezbroj dokaza da ima života poslije smrti. Da je bar jedan. Pa ja ću jedan, ali može i više. Ajde jedan. Puno Hrvata je radilo u Njemačkoj i u inozemstvu i kad bi se vratili u penziju u Hrvatsku, nakon što su umrli, oni su dalje nastavili primati penziju iz Njemačke. Joj, ko još ima dokaz, reci? Ja imam dokaz, Platit ćeš mi profesor. poslije. Recimo, kod nas u Africi, kad prolaziš, ne smiješ prolaziti groblje po noći. Jednom sam bio s društvom, pa smo išli preko groblje, onda smo vidjeli čovjek u bijelom, sve u bijelom. Dobro. I nešto nas, dečki, zašto šta nije u hodate crnom? ovdje, ovako. Šta je rekao? Kao, dečki, šta vi radite ovdje, ne. Ali najgore u tome da jedan moj friend prepoznao njega. Kao da to susjed njegov koji je umrao prije 3 dana. A te isti kako sam ja pomenuo, samo je ove bile tamo. Ne, ali tamo u ključu ne smije preko groblje, nikako. A koji je to? Zašto Šta kažu? ste s autom išli? Ne, Bešice, mi smo igrali nogač, onda smo prešli tamo. A I gdje ste? ne smije niko preći zato što su rekli sve ove i to nisu, oni su tijelom mrtvi, ali su živi. A koji je to rasizam? Ove 100% ne pije vodu, šefe. Ove ne mre piti Pa ne vodu. pije vodu u Africi. Naravno, bijeli duh. Mislim, čim je on meni rekao bijeli duh u Africi, ma ne, to već nazirem Dobro, ne, tračak. gledajte, ja sam govorio Ne, nečem ali drugom. sad sam baš htio reći, naime, ja sam gledao malo, volim gledat svašta, a između ostalog volim gledat i dobar film, volim pročitati dobru knjigu i negdje u tim bezbrojnim količinama informacija sam pročitao da su izmjerili, znači tijelo prije smrti i poslije smrti, razlika je 21 gram. Znači, tijelo Dobro, iz to je nekog razloga... istina, da. iz nekog To razloga... kaže da je težina duše, 21 gram. Čekaj, ključić ja ti poveda tu. Dakle, ako je čovjek koji je u trenutku, dakle u tom trenutku smrti izgubi 21 gram, bez obzira dok je živ, bio on težak 100 kg ili 50, 21 gram nestane, a zašto niko ne zna? to je... Kad on u trenutku izgubit će 5 kila. 100 grama. Dokaz, ajmo, ti iz rata sigurno znaš 800 dokaza. Jesi ti vidio kako je pale drugove u Ja sam dokaz. Kako si ti dokaz da ima života poslije smrti? Ja sam dokaz. Ti? Ja sam dokaz. Ti si dokaz za nešto drugo. Gledajte me sad kako izgledam. U prijašnjem životu, si bio? 1,97 m, plav rudlav, plave oči, sve. Bio sam zgodan, bio sam lijepi frajer. Sad si Imaš ti ti zgodan. dokaz, imaš ti Ne, sad dokaz. si ti zgodan. Sad ti Čekaj, imaš ti dokaz za te... I umro sam. Imaš kakvu sliku ti da si biti tako? Umro sam. On nije izgubio Dobro, te 21 gram kad su ga streljali, on je dobio 21 kilu. Ne, jesi se umrao ili si poginio? Jel to dokaz? Čekaj, Poginio imaš sam. kakav Ne dokaz? možete A vi on pa ako to. kaže, vjeruj šta. Možda pokažem rane. Pa ne rade, ba, gledaj. Pa ti si... Nego da si bio visok. Oni su nosili na sabljama gore. Joj, ne može se s vama... 43. godine su me streljali, dragi moji prijatelji. I sad si tek umro. A pokupa... Daj, kad si pokupan. Pokupal me 49. I kako si izašao van? Bio sam mrtav 6 godina. 6 godina bio mrtav. Mrtav, Pa šest. dobro izgledaš. U ovoj zemlji koja
koja je toliko patnji i muka prošla, ne bi li izašla na pravi put, da nije u redu da joj se danas, kad joj je najteže, reci. Ne, nije mi jasno. Ako nije važno, ako nije, znaš da je krško eksplodiralo, sad te ubijem. Ajde, sad si me prekinuo u izljevu ljubavi prema domovini. Reci. Jako je važno da točno znamo o kojoj zemlji se govori. Znači, da li to Crljenica, Crnica ili Lapor. O, si debi, a? Točno u zube, a dečko moj, meni ćeš se braniti. Zec je s leđa napao ženu, ona je pala dole i ugrizo je za nogu. Zec, znaš šta je zec? Obični pišljivi zec kojima kad ti je panika u šumi, nemaš WC papira, pa šta je? On je dobar čovjek, ne bi nikad rekao. Da, to je ovaj iz Novih Fosila. Ovaj Vladimir Kočić. Kočić ti bio, brato dečke. Reci. To je taj događaj, naravno, u uskoj svezi sa onom poslovicom na sirotinji i zec. Ajde završi, pa da ti sad Ali stvarno je. sve kose ću ti počupati. Daj prestanite, molim vas. Ne, ozbiljno. Vladimir Kočić. Reci pravo zec, znaš šta je zec? Zec ko zec, čoveče. Zec. Zajec, reci zajec. Zeko Potočić. Nije zajec u potok. Dobro. Dobro, aha, da, životinje. Skoči na ženu, to je seksualni manijak. Šuti! To je koala. Hvala ti bio. Ozbiljno, tišina, reći ne više čut. Hvala. Da.